Jednom davno živjela Crvenkapica s materom, ona živjela u šumi. Nije tu stvarno bilo toliko davno leto, a i pošto kad priča počne tako. Moj brat, šta će biti? Jednog dana kaže mati, haj sinko, od tamo kod bake i nesio imam napravo, kaže, neke pite, kompirše i nešto im reći da je burek razvile, kaže, odnesi tamo kod materi. Kaže Crvenkapica, aj mati, ko nije problem, samo da uskam jedan selfie, pa ja onda ode. Kao, haj ti sinu, uskaj ti taj selfie i kaže, mati, ja to objavim na Instagramu redovno, znaš. Kao, mati, haj dobro, nima veze, deti, to završi, odim. I baš šta će biti, mati uzela priprema, bom te pite, sve što ona trebala poniti, pošto ona ide nakon naš krošum. Da ona mora ići kroz grad, nosi te pite, ova mala nije baš bila za toga, bila sramota, znaš. Moj brat Crvenkapica tamo da uzme te pite, označi se Crvenkapica traveling to baka i krene Crvenkapica šumom. Ide ona pusta sebi na YouTube ili neke pjesme, mislim da je ili ona MC Stojan neki je pjevala, tamo je bilo u trendovima na prvom mjestu ta pjesma, možda na tuturutu. Moj brat, šta će biti? Ide Crvenkapica nakon lista na Facebook, lista Instagram, šta ima, znaš. Ono da je brže prođe vrijeme, pošto ima do bake bilo je par kilometara, a i baka je bila malo isto luda. Živjela tamo sred šume neđe. I bom onda ta baka živjela ona tako, hama na kraj šume, boga mi. To je bilo problem kada je dolazio materijal, kad su radili čač kuću. Jedva kamion tam protirao materijal. Baš bilo neskodno. Ali dobro, ne vezi sad. Moj brat, šta će biti? Ide ona tako, ide kroz šum. Bio neki uzak put kroz šum. Kad odjednom pred nju iskoči vuk. Kože vuk, onako kulturno se predstavi. Dobar dan, dobar dan. Kao ja sam tako vuk. Kao ja sam vuk. Kaže, ja živim isto to u šumi, ni to ne vuk mob iz YouTube što pjeva, već pravi vuk bio. Ali, znaš, on se prerušio, ni njega Crvenkapica prepoznala da je on opasni vuk. Tako, čer draga kusti i krenula, kao, a boga me ukrenula kod bake, kaže, odnes neku pitu i tako. Pa kaže vuk, aha, dobro, pa gdje živi baka, kaže, živi tako, to je, kako se zove, to je, znao sam kako zove ulica, pošto ovaj iz brze pošte kad isporučivo, tu baš pita, znaš ti za tu balku gdje. Ne znam, ne mogu se tačno sjetiti koja je ulica. Ne mogu sjetiti. Uglavnom znao sam i ulicu i broj kući, tako ona pitala i kaže, tako živi tu, a kaže Vuk, pa dobro. Pa što pitaš Vuč, pa tako, kad isto treba neku, imam isporuku. Kaže, pa će trebati, znaš, haj dobro, ništa nije Crvenkapica ni slutila. Kakav je to Vuk, ni ništa. I moj brat nastavi Crvenkapica dalje, označi se tamo tu opet Crvenkapica u šumi. I haj dobro, uskala pa slika tu da dok je iša, ide i moj brate došao u kući do te bake svoje. Kućemo tamo primu kad se vidi ona, vidite, baka je tu kuću isto sredila, baka je imala njemačku penziju. Ona je sredila kuću, tu sve prozori, roletne, baš ono fasade, samo tako. A međutim, sad kad je Crvenkapica prema vidi nešto, vrata je otvorene na jaz. Vili Crvenkapica, što je ona morala otvoriti vrata? Znaš, boji se propa i te stvari, najzad kaže živi tu mora kupiti. Ona polako, tamo dite s vrata vikne, bako, gdje si? Ništa baka ne javlja, bako, gdje si? Ono baka tamo spava. Moj brate, šta će biti? I dođe ona tamo, vidi nekva baka se sva se deformisala, kod da je otekla šta li. Kaže, bako, što imaš tako velikačke oči, kaže sinku, boga, sinoć ostala dok sam na Facebooku i oči mi zabolile, ono, svitlio na ekran. Aha, kaže, pa je sinko i meni to isto tako se desi. Bako, kaže, pa što imaš tako velike ruke, kaže, ujo mi stršim pa matekla ruka. Haj, nije veze. Bako, kaže, što imaš tako velika usta. Kako ona reče usta. I ona je Vuk zazinu kao da bi je ujo, da bi je pojao. I Crvenkapica treknu, aj, mati, spasi me. I bježno vrata. Onaj Vuk dite za njom. Ona opet počeće vrištati. Ljudi, pomagajte. Kad moj brate otuda izleti neki lavac.
I Lavac dite za onu pušku koju je imao odmah tu da pukne ovako u Vuka. Moj brate, šta će biti onaj metak okrznu kraj drveta i čile u Vuka. I ti pada Vuk mrtav iz prve. Nije si ni kopricu, nije ništa. Odmah mrtav. Moj brate, šta će biti? Viče Crvenkapica, aj, Bog ti dao, nek si me spasio, kaže ona njemu tako. Bog ti dao, kaže, kako ću se zafaliti, znaš, tamo vamo, kaže, najzad, daću ti ovu pitu, što se polu bake, ti poji burek, ja ću bake ovu, da ti krumpirušu. I baš viče, ma ne treba, ništa će, draga, nek si ti živa i zdrava, znaš. I moj brate, šta će biti normalno, Crvenkapica pred sinu okine jedan selfie sa Vukom, kaže ovako, ja i Vuk, ono, dok je bio mrtav Vuk, kaže tako, spasla se, moglo bom poginuti, iskiniti to da je Vuk pojede. To je priča 1. Čućete, nastavak priče 2 je vrlo zafrknut. Odnosno, priča 2 se poentira kakve sve posljedice Crvenkapica imala od tog stresnog slučaja. Čujemo se u priči 2.